سلام علیکم تماشاوان هیجا ایرو دیسا به برنامه کی پیشیاونه و میوان ما دیسا ماموسته رشاد و ایشالا اینکه آنالیز مرا بکل سر مناظراته تخیراتی ماموسته اي والله تشكرتكم. بله ان شاء الله هم درس خويا 16 همين دنا ج كتابه مناظرات ايرو حقيقه مجاره ما جلكي مهمه درباري حريه وايمان ده امي اناليز بكن غورا امكاني خو كلامك سؤال سيدا برسيارا هو بكم تشد بيجي لسر و آزادية كنت بزنوي دي او هاتيه قوتني بله اف سؤال هنا طبي ج سعيدي كردي هاتيه برسكرن فيدي بيجي حرية بالنار لأنها تختص بالكفار يعني آزادي شواتا كتنا ناف آجرة لورا أو تشتكي تني خاصة بكافرانا يعني حرية قوت بحثي ديكي بآجر هاتية ستراندن جبركو أو قركتريكي كفار سيدا برسيبي دي بيجي أفيقو أفهل بس نبي ساندي شاعرێکی بێچارەیە شاعرێکی بێچارەیە تەخمینە خۆ ئەدبێژم ئەڤنا مەلە سەلیمێ هیزانیە یانجی مەلە سەلیمێ بیتلیسیە دبێژێ زانکریە کۆ ئازادی مەزهەبە ئیباحەیە یعنی ئیباحە یعنی ئینسان دکاری هەر تشتی بکە یعنی دبێژێ وی شاعری مەسەلەیە حڕیەتێک و ئەم بەحثێتکن غەلەت فام کردیە یا ڕاستە سێدا یعنی سنەرسز ئۆزگرۆک دبێژن نیە دبێ وسا فام کردیە یعنی حریەتە کوش غەربێ يا وجه غربيتي معلومه وي وقتي يعني اساس عالم اسلامي دفي مساله حريتي وانا ده غربي تعقيبتي يعني قندم يعني روجف يا شرقي وغربي يك çerçeve danani nesida براسي وك دفي مساله çerçeve تنبيه بيشيا سيدا سيدا نورسي جبربي دبكو لسروي نقوم بمساله حريتي وفاتشتي وجه غربي هاتن يعني تشتكي جمسمان غريب دي ج قسم علماء را ودين دار وانا را تشتين نونه جبر بي تشاو درسي ما دجي درباس بو عندي شيات يعني حتى انا هتشتاقو مخوندي عندي شيء واهنا لأودي بيجي حاشا ترسي بنايه برواج جيوي آزادي دكيكو مروف لهمبر مروفان آزاد بي تدي كي دي جي ما بحث يكر لهمبر خوديجي دي عبوديتي دبي هذه مسألة جريدانية ما قلت إنساني أتايست ماركسيست بيجن يعني تشش حرية إنسان فام دكن بي جريدان بي زنجير لبلي دباوريا دينا دا تسمية خدا هيا عبادت هيا لويدري وكي قو أو دين نو أزقر بي وكي قو نحر بي تي خويا كرن أو دي بيجي يعني لهمبر خدي أو سينور هنا دما قو إنسان ببي عبدي خدا يعني امثالي سد كارن الفريبيجن كأو حريتك سيداد بي او حريتك غربي هاتيه اوانا نا حريتك يك نيك حريتنا نا قطعية يعني حريتنا يرينا اسلامي سيدنا هاوش خواج مرة دبيجي انسان يقو آزاد بي لهمبر مروفان آزاد بي نلهمبر خدا شكو خدا ام خلقانة شكش مدخوازي شكركش مدخوازي دبي چرشوه دي همجي من گلك مروف ديتنكو جه آزادی خوازان زحفتر ایریشی سلطان حمید دکرن و دگوتن معلومه روجاوی وقتی استبداد عبدالحمیده و دوی چرچوه ده انالیز تینا کرن و دگوتن کو جبر کو آزادی و قانون اساسی بری 30 سالی قبول کریه نباشه يعني الويدري قسم ديندار اعتراضي سلطان كده يعني قلت السلطان كما حرية أوروبا آنية عالم إسلامي أساس مسألة دويدي ده يعني السلطان عبد الحميد مخالف أخوة سرقني مالطا يتكرن فيزان يتكرن جهيقو باندورا وتأثير وانا الملات شي نبي وكتبي واجه قد أخذ كرن أجبر في چنده مسألة مناقشة يعني ها ياهو ده قوتنا جاميري كو استبداد حميدي يعني حمدي آغا وك آزادية دبيني وجه قانون أساسي يعني هالفيدري مشروطية تشتاقو يصال به قانوني به يعني أو دبيجي سلطان قانوني رعايتناك يعني بلا القراء قانوني حركت بك يعني جعلي حرية وافا يعني تشوكو بحثا قانون أساسي تكي يعني بلا آزادية يعني آزادية دبيني وقانون أساسي ياكو تنه
لسر كاغز ماية للترسي چه قيمت هي يعني او نرجو رايا ساي قبول لكي قانون سر كاغز ماية ناي تطبيق كده يعني تشتغل مشروطي يعني يصل قانوني الجورا قانونية لما السلطان جورا قانوني جا حركات نتكر معاملي بي كيفين ام دفيدا وي فهم ويدفين ام وي فهمتكن دبي كوين وصان دبيجن جو خو وصان يعني ابي جو في اعتراضي دكن او جوانا النذر دك حريات وياسا وباتشتيها همجي يكي كو سري 20 صالية دبر إسلاميتي دا فداكاري دكي وها قوتي اللي بيدا سيدا بحثا خوتكي يعني أوجي جواب الدوي هالبستي سيدا تام عكسي بي قوتي حرية عطية الرحمن حرية داناخ رحمن داناخ خدايا إذ أنها أو حرية خاصية الإيمان قركتريكي إيمان بلي يعني عكسي بي شعراء برينها كو درباس بوي يعني اللي فيدر سيدات خوازي كو إنسان جبن عبوديته كليتي إنسان دركبي ببي عبد خداره كنت هاتيا مسألة يعني حريته براستي يعني. بإنسان بدفع لما قو إنسان باوري إله نكي نبي عبدي إله الله وببي عبدي قلك إنسانه وببي كولي قلك إنسانه إيه باتروني خوا إيه آغاي خوا إيه شكل استبدادي برن شكل ديكتاتورتي زانيني هي يا مالي دنيا هي يا بيروقراطية هي سياستي هي برن يعني سيدا اللي فيدري ما دعوت دكي وكي حميم مفكرين مسلمانة دي بيجين جبن نيرين كوتيكيا إنسان دركه ببنى عبدش خداره وني هنجي زوقة حريتي بزعنبه بلي سيدا دوام دكي أري كلامك برستل فيدا جيد برسند بين آزادي بچه آواید بكو خصوصيتكي بإيمانه به أريش خو أف سؤال ما حقيقية في مجال ده أف سؤال أم دينيرن جو جواب دي بيجي يجبركم مروفي برابطة إيماني رابطة معناه جريدانا خدمتكار السلطاني كائناتيا يا سلطاني الله تعالى چاوانكو يعني خوشميرياوي يا إيماني ناهلي جو تنزلي زليلتيه بكيل هم بالإنسانك يعني دما قويك ببي عبدي سلطاني أزلي نابي عبدي تكسيدي تنزل ناكي تزلل ناكي زليلية كسيدي ناكي وناهلكو بكبي بن زور دستي وظلم كارية تكس قبول ناكي عزتها وقبول ناكي ناخو إيمان شيا إيمان عزتها يعني إنسان قلنا ترسي كائنات لآلي كارية ويديا يعني راحت بدميجي خدا عقلي خدا وديسان أو شفقتها ويا إيماني نهلكو إليش آزادية وما فين تو كسيجي ببي يعني هم آزادية خد باريزي هم آزادية إليجي باريزي يعني نقول تاني خد فكري احترام ويش إيدي رجي هاي تفهمي يعني آزادية خد سينوري خوجي تزاني وسينوري آزادية هفالي خوجي تزاني يعني ويزالي ناكي ناشي بسردا تحكمي ناكي إنسان مظن زوردارية ناكي لازم متواضع بي يعني معناه وينات شيا دوام دكي ناخوي كو قربي قرتي ديك يعني بدي تكبر قلت ملاتي خو بتشوك ببيني يعني تود بيج دوام لي بلاد وي اصيده بين شيار نبن زانانه بين مينايا وي زاروك كو خو بالدار زوري للشيخيتي جريدي زاروكا يانجي عالمتي يانجي وليتي وبلكي نحقي وينايجي يعني مثلا ام بيجن وي بيجي قال كيم او عيش كيلين اخو اجد كارم بكم يعني بلكي تمام قال كيتا لايق بو بلكي تو لايق وكي مساله سلطنتنا يعني الفيدري مساله لياقتي يجي موضوع بحثه يعني هذا الفري چرچويجي چيزميش كبراستي چرچويا مزنبوني يال بيشبوني انسان كي كو حقيقه مازن به وين انا اخي وسيله بو تحكمي يعني قالك مزناتي دي شفقتها بي مزناتي حقيقيه دينيه يعني لي دما قلت هنا بخي وكي مساله كي مزناتيه دنيوي وي وقتي ريفناتشي هنجي بتشافي مازن لوان ننهر يعني دما قويه كل الهمبر وكبريبكي وخو مازن بدي خويا كره ونجوانا وكي مازن قبول نك ابنا برانسيب كي مهمه بيجي ملت ندفي استيده يعني يكتب ناس استعمال جدكي فقير نكاري اعتراض جيبكي
اري سيدا شخو ماموسا برسيارا بشتي فيها ذي انا بكم لسر في من والده دبي برس چما قرتي يعني بدار زوره مزن خويشاندان نشانه بچوكيه يعني انسان ويجي نزان او دم وقتا فان برسيارات كن يعني قالك اساس جوابا ve suali nava suali de heye. بله. Na dibêjê bo çi kibir, tekebbür yani mana wêne gotiye yani Kurdiya wê gotiye quretî yani mana quretî çi ye? Bi darê zorê mezin xwenîşandan yani kotekî yani zor destî, zor darî. Nîşana biçûkayî ye. Bo çi? Cewaba wê didî. Ev na jî gelekî mühim e. Dibêje çunku ji bo her kesî mertebeyeke heysiyetê ku xwe tê de dibîne, xwe bibîne û pê li hember li mirovan tebaşe bike û navdarî heye yani izzeta her kesî heye. Heysiyeta her kesî heye. Yani gerek ti insana win biçûk nebînin. Zaten dersama bahsa îman û hurriyetê dike. Nexwe her insanekî mümin hur e. Qîmet e. Yani lazım e tu yek insanê biçûk nebînî. Çünkü her insanekî heysiyeteke wî heye goxa divê ayneya heysiyetê de li xwe binêrê. Yani her insanekî gurureke wî heye. Ferq nake heme çi be. Madem ku mümin e zaten ezîz e. Belkî feqîrkê masî wî naye ê dî hene dunyawî hene tiştî dî hene lêberî mümin e. Yani li vê derê nêrînekî xweş e û belkî jî noqteyê wî ye ku xwe pê digire heye. Bavê wîne navdar e, xizmetê dike yani comerd e ev tiştê hena jî her kesekê ku bi awayekî xwe ezîz dibîne heye. Normalde wekî fitriyen herkes xwe hes dike. Fitriyen herkes xwe hes dike yani. Ev bi insanet fitreta insan de heye yani. Dewam dike dibêjî ha ev mertebe heke ji bejna qabiliyeta wî mirovî bilindtir bê ew mirov ji bo ku xwe di wê mertebeyê de bidê nîşan de yani mesela em bêjin ne layıqî mezinatiyê ye ama xwe wekî mezina dibîne. Xwe bilind dibîne. Yani cihekî godestî wî ne nagîjîne dixwaze godestî xwe bigîjînê de dê bi darê zorê xwe dirê ji wê mertebeyê bike. Mertebe yani mezinatî mesela. Dixwaze wê sayşan. Dixwaze ku xwe nîşan bide halbikî ne layıqî wê ye. Ne divê astê de ye. Yani dibêje ev îşahna bi zorê çê nabe. Yani li vê derê Seydayê Kurdî ji me re hinek behsa prensîbên mezinatiyê jî dike. Yani dibe ev eger ku zordestiyê insan ki yan şeyh ki xwe mezin îşanda bese hûn zanimin ku ne layıqê wî meqamê. Ne mezin e yani. Ne mezin e. Erê. Welew ku alim bê, welew ku axa bê, welew ku ferq nake. Yani li vê derê prensîbê wana bi me dê naskirin. Millet wê çawa bi ware muamele bike. Yani îro ne gereke ê mezin bi şefqet bê li hember ê biçûk. Yani ji ego dibin tehekûmawî de ne. Wana îdare dike. Ma tehekûm û zordestî û zulm ji çi tê? Dema got wana biçûk bibîne. Yani hevalê te şiyar bibe, milletê te şiyar bibe, tu jê rehetsiz bibe. Zana bibe, tu jê rehetsiz bibe. Zengîn bibe, tu jê rehetsiz bibe. Çawa mezinatiye? Ev çawa mezinatiye? Ev zordestî ye. Zordestî ye. Gerek dema got milletî te pêş ket, tu jê zewqê bistene. Yani tu tenê xanedana xwe bifikirî. Çi ne bu? Eva demek ki tu ne varisê pêxembere çünkü pêxembera wisa hareket nekiriye. Dema got ulema varisê pêxembera bin. Yani çi mezinatiya dînî be çi dunyayî be. Aslında ev ji bo hemiya cî. Ev prensîp gereke hebe. Naxwe xwe dirê ji wê nîşanê dide. Dê bi darê zorê xwe dirê ji wê mertebeyê bike û hewl bide ku xwe dirêjtir bide nîşan dan. Yani ji qama xwe bilindtir xwe bide nîşan dan. Ev tiştê hana bi zorê çê nabe. Gereke yekî got mezin bê lazım e mesuliyeta wê mezinatiyê jî heye. Îro mesela ji alî dunyewî ve mezinekî dijberê yasayê hereketke qanûnê cezayê wî jî heye. Carna serokwezîra serokkomara milletvekîliya dine mehkemeya wa digirin. Yani ev ji alî dunyewî ve mezinatiya dunyewî ve ji alî mezinatiya dînî ve jî ew tişt çê dibe. Ne? Bele. Heke ciyê ku ew lê layıqa bilindtir bê
دي بالنفس بتشوكيه خو بطوينه وخواري وان كسين بندستي خو ببي يعني حتى دبيجي لازم خو واجب بتشوك تبيبينه يعني شونكو يعني لفيدري خدمت اساس خدمت مادي معنوي تو باجار آوا بكي جاري اكونومية بكي قو ملتي تزنجين ببي مرفه ببي جاري زانيني و جاري اتفاقي وانا يعني راستي مناظرات درسها سيزدي هي ام دكن ما خلاص كر بقاسي قو ام جي فهم دكن مانيفستو يكو حريتي gelek hoş e o da pri temaya da jî priya bi mînaka çerçeveya çêdike meriv zane ku wê yanî ev tişkî gelek îro hîn bûm tişkî baş ku zordestî ne faziletekî mezinbûnî ye fazileta biçûkiyê ye fazileta biçûkî ye û piştî wê nara meznatî lazim e nevê xwest lazim e werê dan rast e mesela Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam dibêje êku meznatiyê ji we bixwazî nedinê de dibêje êku meznatiyê bixwazê dixwazî ku hîleya bikî belê yani meznatî mesuliyet e tarixa İslamê de gelek cara yani mesela yek têce Pêxember dibêje me bê xewalî filan bajarî Cenab-ı Pêxember dibêje ew meslek nelgoratiye tu nelayiqî wê meslekî têjî zererê bibînî yani ev di Riyadu Salihînê de derbas min kitêbê hedîsê de yani dibêje wezîfet tê dan nayê xwestin ew ê ku ji ber meznatiyê şer dikin ew ê ku hîlebaziya dikin ew ê ku plansaziya dikin yani bila guhê wana zimînî jî bikî xêratî mamoste yani mesele gelekî mesele vê çerçoveyê de ye û em temenî dikin yani milletê me ji va dersê nihane sûd wergirê û em kompla em va tişta hîn bibin bixînin heyata xwe de û dersa me li vê derê gelek spas temeşevanên hêja ji bo guhdarkirina we û nêrtina we bimînin xweşiyê de dem baş xatirê we